Ini apa dia? Aha, ikut ya. Dikunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Payalu Petualang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dan malam ini kita mau cari burung wak-wak. Ini dia alat yang lagi kita pasang untuk memanggil burung wak-waknya. Biasanya kalau di malam hari, kalau daerah-daerah pergunungan kayak gini banyak burung wak-waknya. Tapi malam ini kita mau coba dulu, entah itu ada atau enggak. Dan cuacanya agak mendung sedikit. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Hampir 2 jam menunggu target yang datang. Ini baru 1 ekor. Bosan juga bro, menunggu yang tak pasti itu. Ekor dari mana? Apa? Di mana? Ada mau? Oke. Tembak. Ya. Oke. Mana? Tak. Enggak. Alah. Baca Iman. Coy. Ni ada. Okey. Bagus. Dulu budi. Nyangkut. Nyangkut bro. Nyangkut. Tak kena. Okey, mantap. Bang, ambil dong. Okey. Cepat. Okey dulu yuk. Potong. Mana? 3 ekor bro. Nampak bro? Di zoom. Okey, lanjut. Okey. Tak bro. Enak bro. Rumah ni beg ni dah beg. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me.
Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though so I ain't gonna buy life's tough. Trying to get by life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I won. And say I'm way too obsessed and I've got nothing to say. And I'm not quite there yet, but those words Mati bang, buat. Oke bro, sekian dulu video dari kami. Dimana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika teman-teman suka dengan video kami, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destiny, destiny.